Napravili Amerikanci robota koji hvata 100 lopova za 10 sekundi. Puste ga u Italiju, on uhvati 100 lopova za 10 sekundi. Puste ga u Engleskoj, on uhvati 100 lopova za 10 sekundi. Onda se odluče da ga puste u Srbiju. Puste ga, prođe 10 sekundi i lopovi ukrali robota. Pričali Amerikanac, Nemac i Srbi. Amerikanac kaže: kako su naše najke patike dobre, imaju vazdušni đon, kad skočiš sa drugog sprata, pukne vazdušni đon, ali tebi ništa ne bude. Nemac kaže: a tek što su naše Adidas patike dobre, imaju dupli vazdušni đon, kada skočiš sa trećeg sprata, pukne vazdušni đon, ali tebi ništa ne bude. A Srbin će na to: a naši opanci tek što su dobri, padnem s tavana, razbim se ko pička, a opancima ništa. Hvali se Amerikanac Bosancu, kako njegova država stalno napreduje i kako se kod njih sve bolje i bolje živi, pa kaže: evo, već sutra mi ćemo živjeti bolje nego danas. A Bosanac mu odgovara: nije to ništa, mi već danas živimo bolje nego što ćemo živjeti sutra. Natežu se Amerikanac, Rus i Srbin ko ima bolji sluh. Kaže Amerikanac: mene u sred noći probudi neka buka u kuhinji. Dižem se, gledam šta je, kad miš mi gricka sir. I ne verujem koliko dobro čujem. Kaže Rus: mene u sred noći probudi buka iz garaže. Dižem se, gledam, kad auto mi hvata rđu. Kaže Srbin: mene u sred noći probudi buka iz ormara. Gledam šta je, kad kaput mi izlazi iz mode. Bosanac u Dalmaciji u restoranu pita konobara: mogu li dobiti sirćita? Hoš ocat? Hoću oca mi. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.